Prangsi dua bagari perangke bitung atau makan akhiru pilo ini bitung nonapor bangso perangke bitung atau man kepan angko balam tege lalu sonti dalam do kecing si bangke nonapor bitung to kelanganak paprang poni tu ahur galong ata kijum ini school Charlie Usomar ben cengno high school Charlie Usomar tu si pelat mata Android pun KN aku tax kami itu lampi poklan poni do laban first kami ladak government model college Redford also aku tax kami non new economics season lato aku tax kami itu yang atau malong lampi poklan poni do laban first kami Redford Degree Langroy Langjeng do lahai Langroy Langjeng along aron reben okiri mate medicine dawai ben ki job ben okiri la ben kalau current password battery connection current password ben okiri lai hoyo bang aron reben okiri into nei lai hai puthak cpni nitu berake athino la thejai ko ase prangsi mili machini lan alang like romonghat ksa head branch general secretary robinson rompi dan first time Bedford KSA head branch president rompi apa first time arba thanse arong thu KSA head branch president laban first time KSU Guwahati head branch president Sunil Teran laban Rongsali KSA general secretary Alom Singar and Nili Methan ladak director Angkang Alom and pada Rongsali ta nitum parlupon director Rongsali development committee amai tu laban part time KSU advisor nasilalo aprang siapa ke litum Carbon Autonomous Council pe si andeng kedeng pondo quality education of alam do hala so long sampai kita tana pon itu high school long tin sampai pilih itu lah bangso ada lo sari asom cingrum pepen itu high school tin kaum ini dalam hala so hut pen sampai penangan itu lamun than pon lo Carbon Autonomous Council Education Department pen kaplan pon aron teng pen and first sampai non pura pe itu angkang along lapen bangso arta kijung mo somaratung mobile cell phone ke use kathak pe mane kaching pe ka school kidu na long stame toar kita mahut stame on uniform pe natum mobile bear pon bom heglong di laben ot pon dom heglong na sonsi la bangso mobile cell phone android mobile pe natum on uniform address pe namasi natum reels ka silang lahai ka heglong ilitum do maduda heglong masi labang chilang na laben laso culture pe ake hula quality education long ben kachira babe laben ili product lam ti pu lalo ME school student tum kado kabi pandupe ongdung atuma bangke labangso mobile lo mirit apen dimirit dimisin kain udah hack gedet kahai dasi ladak labangso mobile lo bethe aku maso si otan lopot aling ngamar mun stane gulong doe dimirit ceng lo kahindu anta do dasi lahai no kapang to je phan lo charlie a hem along kita unti ko hoda bangke kapai ne dia phan bangke litung ladak non chilang pet organization lo charlie asong do amen stane labang chedon de dasi labangso lo bangke apa ya posun tame cilang nei check and balance cp do nei apen first tame hula to so school long sehar so smart to bichari dun ke doma apen mobile ke do ka veima la ke hala school department hala dana teacher tum setame labang ke alang tum check and balance bini kusini tum hen metro people na labang so mobile la jone labang tum teklang social media tame ke mege no ke clan do apen message no se lecture dun de labang khang kisu ng video ka ve tame non arta ka ve penang si la tum reels ka silam hasi labang so mobile endrong kachali hen ta bom setame on uniform pe laben Facebook ka post long phasi on uniform pen kuna ne chingki thang lahai amhor ka chenchi lahai phasi pathi rong lipu deli tum quality edition na chara thang ta le kasi kachuni ri bang lahai lo kadu ka school lo chadi smart tum tame dum pemi nang di thek pemi ni so porsi government pen non ki pi lahai hoi aron tame pin khat mon lo la pen kapre kapre abar sai ki jo tame people sitame non por ba ke ni tum pui bang la lo jong se ilitum kachali anat ave lipung te ilitum kachali na chiung he laben adi anunde lipung de ilitum kiwanya por na hof tame ato anu no tame kani luji aphan adim ave detta hai kasi ilitum organization lan tame ilitum non kita la por tame na bangso school tinong check and balance ibiji aphan ilitum cherai ponji kan person na school tinong tame si unan pen notice hisab si tame mobile abang kapai ne de fancy juni lo lapen labang so ar tu bang elitum organization tu anpen kilang vek di lapen lang meri hala dang kali public tu tame ladak na corporation tu nei la tum tame kito tu nei lapen hala public tu thek la hustame KSA tum ta hokorani organization nuhan si information pinang lang bang kali dia ni ate ala tu male purun bisa chok lo je muso na tum non fun yang arta bang kala hotima bas tame school apport bang enong ni labang elitum product pe ame tum khan bachini asi labang so me se sa ke all card ding long pen chenglok ahok pe labang elitum that for ang kang pi along kido
Dewi dari thor along chu kaduk ka bela school atau manu gitu anak nong stami ME level lah pen LP level lah high school level stami ata lagi matu mabang lah on school lah huda bang ke mobile phone ki ene te dia fancy tuni republic lo laso lo mabang ke just semet apu apa ya tu stami guardian stami hipik responsible chen ni kusi ni tu meten than pa sini pon so lam thia puthak sini tum tini lamang so nan tum dor bagri rage itu matum kan stami panan ko lo asi akhiru pilo kila milang por tum program rat anu sih depan tur panjir pan apa aku apa guardian atum kado itu sampai lapang so ang denglong cilang pen ini tum smart tum school dam pen pipi ma dengan cari lahai kado kami itu lapang so ang denglong cilang pammi tirak ciri macam cilang pammi ko si ning kilo lapen lapang so ang denglong ini tum kaki ada non mak kita sampai go cari so long tum tema budan sampai kaki lapang so ang denglong ini panata pipi dulu nasi non pro kado ini tum citong pepe lapang so alam kado long rat kan apa sini pun kan tum long bakat lang long apor belong apor kado ipan akhiru pilo nasi kado Apransi dari luar negeri capital konsep Europilo begini. So jointly press meet kita lah apor kita pen untuk untuk kasi non itu kedua kami karbian mengarah mata luar negeri adalah tentang kecunungri mereka kecini lang lo kulo kan isi berita kami alam sini itu kita ham di kunci ini macam so press meet kalau ada itu ada di Bukit Bulacan district checkpoint not the thora hawaralo model government college daksidulo dasil bangso college long ke nake litum kadu kawita imithang ahum porti lo kusi litum celaka pananji dan makhanji bangso college apan ke litum singhono nonji dasil litum ke damta por la penpini le thos tabe litum hoda non akimi bangso National Education Policy dabang solam hai hui tabe tum kachingki chithan pinian khongni lo dasila dak kechari panongji askop kopre dopi kopsi khla dane tum kachini dun lopen ke kethek dun long pen kechari dun long pen ateng ni tum kachingki ke chithan pen ateng ke big lo basika do babe tum han tame chuningri lo tum hembet angtaran kechari dam hedu kunili dam de mesena lam lo stamile tum mithang lokero long mesena police nan dota na pige litum jong se bada RDP dunde lopen ke chardi puthade pulutan de ke bang jilangar ni litum malo kilong dun namji government pen kipi panangji scheme he he stamile tum bangso police lo ke pa pidun to ko ka hai kusi litum na thapo basi kado kabe non ke bangji apor ne le kado bi phone chungri lo bangso police lo litum kado bi da isia respond endun pepen bangso police lo ke pa prang lo je phang pen ke tu kaching hono tu pepe je phang tu RD endun sina basi litum pini jointly bang bangso press meet ke phalang market litum kachunungri lapen ke berita ke milo litum da kapre ke department atum pen me jingki je thanong lo te tourist department lapen apart me principal pen mopen kaching ke je thanong lo music class lapen kapre ala jitu kosan lo ke ko ha open university lapen apart me skill development hin pen tamil ba hai hui ta la bangso di mo long non kibi bonji aphan kaching bai ching sai do la sinon la ilitum model college long bangke kadu kabe tame nili chuning ritu le thap lo kadu kabe rong rut ke jab men teng lo lopen ke kaprek social organization dolang lopen ke rong long kaprek mukhya dolang porsi la bangso college ne tumar di bidun sina lopen ke ilitum true media hoi pen chuning ri lo